Koreya Day ni ibirori biteguwe n'igihugu cya Koreya y'Epfo hirya no hino ku isi mu bihugu bifitanye umubano ushingiye kuri za ambasade. Ku nshuro ya mbere bibereye mu Rwanda bihuriranye n'imyaka 50 iki gihugu cyo ku mugabane wa Aziya kimaze gifitanye umubano ushingiye kuri za ambasade n'u Rwanda. Muri ibyo birori abakorera bushake 110 bo muri Koreya y'Epfo bigisha mu mashuri makuru na za kaminuza mu Rwanda ibijyanye n'ikoranabuhanga n'imyidagaduro bamuritse bimwe mu biranga umuco wabo, imyidagaduro n'amateka, bagerageza kwerekera bamwe mu banyeshuri bo mu bigo 13 batuje mu karere ka Musanze batanga inyigisho uburyo bikorwa. Ambasaderi wa Koreya y'Epfo mu Rwanda Hwang Sun Taike wavuze ko umubano hagati y'ibihugu byo mumaze gushinga imizi, yagaragaje ko u Rwanda na Koreya y'Epfo byose byabyungukiyemo kuko kuva mu mwaka wa 1963 kugeza ubu myaka 50 ishize ari myinshi mu bijyanye n'uburyo buzima n'icyerekezo u Rwanda rurimo ari byiza. Yavuze ko bishimira uburyo u Rwanda ruyobowe kuko bigaragazwa n'iterambere mu nzego nyinshi no kuzamuka k'ubukungu. Korean people have a very deep sympathy Ati twebwe nk'abaturage ba Koreya turabyishimira cyane. Rwanda has a good governance and Rwanda is different. U Rwanda ni igihugu kiyobowe neza kandi u Rwanda rutandukanye n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Afurika. U Rwanda rufite ubukungu buzamuka ku gipimo kiri hejuru. Ibyo rero biradushimisha nk'abafatanyabikorwa kandi tuzakomeza kubishyigikira. In that sense, we would like to continue to contribute to Rwanda. Umuyobozi w'akarere ka Musanze Madamu Mpembyi Frida yagaragaje ko abakorera bushake batanga ubumenyi mu mashuri yo mu Rwanda ariko nabo bakahungukira byinshi bijyanye n'umuco nyarwanda. Yavuze ko izo gahunda nziza bifuza ko zakomeza kuko icyo zigamije ari uko ejo heza h'u Rwanda haba heza kubera ubumenyi abana b'u Rwanda bazikuramo. Tubona rwose umubano umeze neza cyane ko iyo umubano mu mubano haje muri n'icy'uburezi burya ni ibintu bidufasha cyane babitangiriye mu bana batoya bikazakomeza. Ko byatangajwe n'umuyobozi wa Koyika mu Rwanda ikigo cya Koreya y'Epfo gishinzwe ububanyi n'amahanga Sangchul Kim ngo gahunda ya Koreya Day ibaye mu Rwanda ku nshuro ya mbere umwaka utaha izabera mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu karere ka Huye mu rwego rwo kumurika ibyiza by'iwabo. Twishimije d'office televiziyo y'u Rwanda mu karere ka Musanze.